Milesing aduga media gi silno mayam ai taram no sari anu ba sahi lak pa siga loina na mayam da yai fa bok gel su pijari ngasi sinu ngai ta ba thogdo ma koi si Kadangband da tai madu gi do koi makha ta ba thi bu hum ba gi thabak combing operation sing ba taw madu pramaina taw buno kamaina thok buno karino hai ba surrounding village kari nasi si yanu ba sahi lakpa duga Christmas ki manung loishalakpa heroine na akoi ki Manipur gi miyam awaba tangkak amada khoi satpa matam oiba almasidai khoi kitang mayam si anuba punsi anuba asa kara pinana ba haidana khoi sarkar is site gi rai khoi na kupna khana jarakan dai khoi miyam gi oiba posak khara scheme khara launch tawjage na aduga yamba khoi media gi silaw sing kaujabani ahan badai khoi hujiki tha tare nipan yum changba yadadna leira ba displaced families sing person singi khoi huji ayamba yum hanjana ba yaba mafam sing yum hanjan gare aduga yum saba yaba mafam sing paisa adugi khoi DC da paisa thadoga yum saba honana bagi kacha gida लाख मंगा अदुगा सेमी कच्चा गिदा लाख तरेट अदुगा पक्का गिदा लाख तरा पक्का गिसी खोई तोंगान बे एसेसमेंट हमसु तौरी तसेंग ना पक्का गी लेरंब सिंग दो खोई ड्रोन सर्वे UAV सर्वेस तौर कांदा हाने गी लेरंब फोटो करि गे लौर कांदा खोई क्रमाय तोंगना प्रजा सिंगी पक्का साजरंब दो मैक्सिमम कमायना खोई पिसन बा फंगन बा यागे हाइबगी मवंग बा खोय am kanna madumsu season gi gini means लाख तरानी हाइब पोतनो फाइनल ओइगरो हैबनी पका गिदो कोई something we are going to do something idea du mata siang na shoke baching do aduna ahan badanga sigi se das scheme mari manga koi Manipur miyam gi yengaga aduga laiba moida wakhal nungai triba tawdriba mafam khangdriba tawriba mayam si kitang safana baina koi ngasi si launch tawgena tawjabani han badai khoi hana di lauk thokhrabani adu boy khoi sen thung gi kitang pibam ta da bagi implement tawdana leiramba khoi displaced families sing da mai chakraba thugai higraba yum sing da palak abamam pibagi tabado koi laiba si January tha sidagi dum koi yumthong khuding dul pala amam pibagi si hauragani tawudabu tangkak ngai na han bada 25000 koi release tawgani magi khorsa porsa kare ke wena na ba 25000 dorokanda hai ri family khuding makta pala amam pibagi sima koi January tha dagi hauragani haidana simai lauthok chage aduga ani subada aikoina economy revival aduga tung koina Manipur da lamhang sing manga ga leiba law lok poloi khra kanda atai tabhum khangda dana leiba sing sigi mateng pangana ba huji leiriba agriculture department and horticulture department sigi mathakta gap lakpa mayam mention ba madugi damakta khoi andaki sahi hubusida khoi chief ministers farmer livelihood support scheme maidana masidai da khoi andakta gi dum haurai farmers ki group torkana khoi pot hadaba even drilling machineries tool phauba masidai da koi support ora kana masi koi masi planning department gi makha da laigani adu horticulture and agriculture gi
एरियादगी लाप गैप मैम से मरु मांग पथम चाना फंगे फंगदे मैम ने ना ये नंबर कोने कोने अदुगुम बल लेहंदन हाइतारे अन फार्मर्स चीफ मिनिस्टर फार्मर्स लाइवलीहुड स्कीम्स मसी सिमै कोई हंदकी अनोब सही लापग लोइना मसी कोई एक्स्ट्रा ओइना कोई लॉन्च तौरगा कोई द गवर्नमेंट की ओइना हापसलनी है सिमाई आउटुक्सके अनिसुबदा कोई ट्राइबल इसेलिनौसिंगी कोई केनो तौखरे ट्राइब कुंथ्रागा हुमदोय मरी लेबसिगी कोई म्यूजियम मचा ममदी साग्रे कोई म्यूजियम से मतमदुदा सेन थोंगी फिबम लेबनिना बेरा लेबनिना पैसा यामना संगना साबु ngamkide लाख तरा अतरा ngada I sangda torga sagimni loina saganne फजन मॉडल अमदा तौरका लोइना जात ट्राइब खुदिमकी मधुगी मफमदुदा और मोइगी लेरिबा ट्राइब रिकॉग्नाइज तौरबा ट्राइब इसिलिनाउसिंदुगी मोइगी कन्वेनिएंट ओइबा मफमदा एखोई recognize tribal libraries with digital infrastructure library hall mamam koi lak yang khai dagi na humdra swai bogi manung da leiba library hall mamam koi tribe khudingi ado masidai da digital infrastructure yauba amamam handaki January tha sidagi koi madumaga कोई साबा होरनी है जना मधुगी कोई लॉन्चिंग तो होगी मधुगी अमगा इलाक्टोक्चरी अदुगा अहम सुबदा कोई हाना लाक्टोखरे अदुगा स्कीम मोइना लॉन्च तो होगी ऐसे जनवरी की थासी दगी सनबा होगदा बदा कोई की इमा नोंथांग लेमा याइफर टेंगबांग स्कीम है जना नुपीसिंग इमा माइना पाइबी चलिचेसिंग सही निम्फू की मथक निम्फू भावपदी कोई थबे इंखांग तौबा याबगी मदुगी प्रोविजन दु थमे अदुगा सही निम्फू की मथक अदुगा हुम्फू सिगी मथक ता कोई गवर्नमेंट की स्कीम्स अतई फंगलिबा ऑलवेज पेंसिल गुम्बा करी गुम्बा अदुगा एनी विडो स्कीम करी करी फंगदिबा नुपी सिंगसिदैदा था खुदिंगी पचंगा संगा सही मदा लिसिंग तरु की स्कीम अमखक नुपी से हुजिंगमत लंबी सोरोक लेटना सादना लेबाकिनी हैदना तौगना वारिबा मैरा पाइबी माइ बिल मयाम सिगी खजिकता ओसु कानना बाहायदना पसंगा संगा की था खुनिंगी स्कीम दुमा इमा नोंथांग लेमै याफटेंबांग स्कीम सिंगसी सिगी जनवरी थासी दगी सनबा होंगनी हैदना मसिगी डिटेल कोई सोशल वेलफेयर दगी दुम फंगबिबा यारनी खमबिबा यारनी मदुम gai लाउथोकसके अदुगा मथंगदा पृथ्वीदा चाउन मसक ताइबा अखोइगी सानरोय सानरोयसिंग सिगी अखन्नबा पोषक खरा अदुगा लाइबा अखोइगी ड्रग की मेनांस ड्रग की वार तौरइबा मयाम से पुन्न खल्लकांदा अखोइ स्टेट गवर्नमेंट स्पोर्ट्स तक याम का है नहीं कोई एम्फसाइज पीबा खुंगंग खुंगंग की लेरिबा नहारोल नुपी नुपा पुनमक्सी हेल्थ की अवेयरनेस लेहनबा अदुई मथकदा टैलेंट लेरिबा मयाम दुगी एक्सपोजर तौजना बाहायदना कोई सानरोगी ओइना मखल अनि की स्कीम असी लौथोकदोरी हाइरो मसी कोई जनवरी थादगी दु मसी हौगदबनी हान बगिसिने कोई सानबुंग खुंगंग अमा सानबुंग अमा है खुंगंग अमा सानबुंग अमा खुंगंग खुलम हेक ताबदा मदैदा मफम अमा सानबुंग अमा सेमदबा यादो कंपल्सरी अदो मसी आहान बगी ओइना कोई केंद्र हुमफू सिदा सानबुंग हुमफू हाना खनखलगा सेम गेगनी हाइबा सानबुंग से कोई स्टेडियम अदो अदा ओइरो स्टेडियम कगेदी डिस्ट्रिक्ट की स्टेडियम मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स करके दोई लेग्रे फील्ड सानबा याबा लाग यांखै हुमबु हुमद्रा स्वाइगी लेवल अदुगा खुन अपिपा लम लेतबदुगिना मचागी लेवल अचौबुना अचौबगी लेवल तौरकांदा अखोय खुंगंग अमा सानबुंग अमा हाइबा मसिसु
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯍꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯨꯡ ꯑꯃꯃꯝ ꯊꯝꯅꯅꯕ ꯃꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯄꯦꯟꯁꯤꯜ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔ ꯑꯥꯐꯇꯔ 60 ꯂꯨꯄꯥ 5,000 ꯐꯪꯕ 6 ꯐꯪꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯍꯧꯗꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯒꯤꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯦꯟꯁꯤꯜ 4,000 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 5 6 ꯐꯪꯍꯟꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯕꯠ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯇꯣꯞ ꯌꯧꯅ ꯌꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯄꯥꯔꯁꯟ ꯂꯥꯏꯚꯂꯤꯍꯨꯗ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯅ ꯃꯁꯤ ꯒꯦꯔꯦꯟꯇꯤ masi tasyangnadi masi Chief Minister's spokesperson livelihood guarantee scheme haigada guarantee scheme masi ma onthorke guarantee scheme arang haigi bani anmai support scheme na sir masina kai dogada geda sahi kundagi na nimfu manga phaugi manungda leiba sanaroi sanabadi yam pamjaraga sanari baduga achievement yobong amdana government service to bong amdaba olympic yobong amdaba adagi international level yobong amdaba service jangbong amdaba mayam ama leibase masigi damakta koi livelihood sports scheme support scheme haidana koi planning gi khudhang da moi gi damakta moi ga chanaba moina tawmingba any project any thabak ama is and every register national level adugi detail mayam do koi sports department dagi madugi criteria karige do koi khangba yagani aduna hari basi torkan da koi gi sanari ba ek sanabagi tholoi ba mayam punamukse mase da mogi livelihood amam government na guarantee hoina pibani adugi damukta moi ye loigera og loigera farm tawgera dukan phamgera business tawgera computer gi tawgera radio eta tv gi tawgera whatever the like a media gi tawgera moina pamba potu dai dai koina madugi skill development ga loina na financial assistance pirakanda hingan na bagi adugi port ama koi masima ngasi lok thukchabani january hairi bang asi lok thoi pon mayam si anoba sahi lakpa loina anoba sahi january gi sidagi loina koi thabak oina paikhat pa haugadabani amana education gi lamda koi priority ne mamang dai koi na haukiba school phagadan si gi da koi adagi matik achievement ne koi yam phajana phange pass percentage mayam na khangbiram gani 30-40% gi chang da henkale adagi position arts subject that 12 class ki government school na top tare ni commerce the government school na top tare ni arts and commerce the government school na aikoi school phagadan jim misal la matung dai koina top tare aduga drop out school nil loira bane koi handak parliament da pi ki report mayam tabiramani manipur na drop out se laitaba dai koina fast ne all india gi win adunu husik school phagalan si dugi ahan bada koi paisa laitaba state ki senthong gi pibam ne koi ani rak paikhat pani ahan bada school humpu ma kendra gi amam mathang da kendra amuk amam drogan 120 huji existing lay sigi matakta school phagalan ji phase 2 2O school phagalan si mission 2O si dai da tak kendra mamda school ani lokhala kanda koi school chama kunama hairiba same koina tawkriba school phagalan gi model du da infrastructure smart classroom teaching gi trainings kali mayam torkanda school phagalan ji sim koi handaki january thadagi masigi school chama ga kunda amaga cover tawrani haidana madum gai mayam da lauthuk chage
ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯐꯪꯉꯦ ꯂꯥꯏꯔꯕꯁꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯀꯩꯗ ꯇꯝꯕ ꯉꯝꯖꯗꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯥꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯍꯣꯜꯗꯔ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯔꯠꯁ ꯀꯃꯔꯁꯇꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯣꯞ ꯂꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯤꯃꯒ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇꯒꯤꯗꯤ ꯐꯒꯠꯂꯦ right from the pre-nursery ni school phaganan mayam hena khangbi akoi pre-nursery dagi punna tawruk di yadamina pre-nursery tawre adu class 1 da mung chong basida ne akoi gi soinari se anu hojik akoi pre-nursery to class 12 pauk se school phaganan ji gi pulo pulo yauro ga tawre ni adu akoi school phaganan ji ki sidai da college phaganan si haidana maramdi school phagalapga loina school dagi laiba mayam do kakhalaiba mayam do college asu similar madugi infrastructure madugi teaching gi leiba facility madugi expertise madugi mayam do leitaba yadabani na hairiba similar se koi school phagalan ji gi da mayam su khangbire koi even waja sing se koi training tawi angang tambi ga da waja sing se koi star na adugi scheme dugi makha da foreign dagi expert mayam kawra kan da waja sing se training pihali similarly college gi professor sing leiba kholiba mayam special koi Prime Minister Modi ji gi dum new education policy gi makha da so koi mayam se moi kawra kan koi training pi ba khotpa dor kan college phagalan si haidana ahan bagi oina koi ji upa crore ani makhai thadaraga college kunda masigi koi thaba horogani college kunda thaba horogani aduna hairiba kharase hairiba scheme turuk da se koi praja gi interest aduga maroina hauraiba education gi lam da sotha horaba area sing sanaroi gi lam sanaroi sing gi sotha horaba area sing aduga lairaba isejil sing santhol laitaba suguma mayam sigi yenga kan dai khoina sigi scheme khar si launch topsi hadina ngasi si tawjabani loina na yamna nuai taba haibatare akhoi gi orphans isin inausing si masi si khoi orphan school sing the government gi India government gi no matung ina leibe recognize or le se khoi nom sa sai try ban bau si moi orphan school da thamba nupi oiro nupa oiro yopi raga thambi raga loin thambi ra sai try ban adu sai try ni pan gi hek matung da di moi si cry chatoino si moi da confusion yamna leiba podama thokpa masi akhoi ni yengu da ba area ni akhoi na khallu da ba area human problem and high basing si gi adugma orphan school orphan home sing dagi thola aba makhoi sing do marai bak thirabising do gi moi gi oina leijabi ana na ba akhoi huji mahut ki makhada 50 bedded yangkhai phamung yangkhai leiba building amai khoi kanna sem saba tawri adumadu aikhoi moi bula hennabagi pigini haiba ngang sing dugi mogi hinna bi lambi da moi government gi service tok bok pa tawra gu gangbu duna khoi skill development gi khuthang da ngasai gi khoi gi sports person sing da piriba livelihood guarantee do madu husigi orphan sing sida madu mag pigani haidana madu magai mayam da thamjage adaga husigi 50 sina corner ne habna de ahan bagi pilot ne aduga mo demand gi matung ina orphans leiba mayam si moi chahi 35 sura boi matung de moi gi leifam leite bising che koi sarkar na handak semi basmaina moi gi leifam sembi raga moi gi livelihood hingna na budoi khoi government na support togani haidana maina thamjage atai di karshu haningai leite hujigi hairiba sing nungai ba paw mana honorable prime minister Modi ji gi makhada koi sing hana napsa gi sing free the biram bising do another 5 years amaga
2028 fauba sing sing na sagi sing sindu manipur gi praja sing da free da fangal lagani haidana madumaga ai law thokse ai puna pu khorum jari thank you koi municipality dagi police dagi thengna ba khangba yaro ga de koi na so dum moi gi phiro leibi ba khopi ba yawi the media gi sin law sing su noi di koi na sapani me thengna ba yaro ga su ai koi gi cm da high c ba ai koi gi ai gi number du da adum call to biraga smai smai tawna sige jaga sida du le yada le to biraga de koi immediately adum rush tawraga moi gi leifam adagi moi gi phiron san thangno ba pi bu thabuk so khoi dum chathai adu so media gi sin law sing ai police na su tawri municipality su tawri adu media gi sin na koi di koi na sang lam lam chat pani na thengna ba yauro ga di madu even ai gi number loi bai bi banga tani whatsapp on to bira su or hujiki cm na hai se number du da hingbiraga to bira di am nungai ni haidana adumaina I thamje today the state government is launching 6 particular schemes, particularly to help and to support the women from age 42 and above, 40 and above. Those women who are not getting any advantage or benefit from the government of India or government of Manipur, they will be provided rupees 500 each for every month, and altogether 6,000 annually as a pension scheme. And another is we launched today Chief Minister's Farmers Livelihood Support Scheme. You know, agricultural sectors, horticultural sector has to be developed for the future economic development in the state of Manipur, because we solely depend in the agriculture and horticulture projects. So this farmer livelihood support schemes is above the agriculture department and horticulture department, because it will work to fill the gap whenever and wherever it comes. And another is very important. The Manipur is made of football, sports, not only in football, and we are the, you know, the key producer of the sports person for the nation in the international level and the national level. So we are launching today. For every village, there will be one ground. One village, one playground. That also launching today. And another is, we're launching today for the sports persons who are not having the degree of, you know, like Olympians, international standard and the national standard, but they are very much committed and sacrificed for the sports. Those players from 20 years and above, up to 45, they will be given a Chief Minister Livelihood Guarantee Support Scheme. All the players, those at this category, will be provided financial assistance, particularly for their livelihood activities, through skill development. And it is a guarantee scheme from the government side. And another is, you know, school fagadancy. Let us improve the school. The second 2O. We have already, the government has already started school fagadancy missions in the last years, last regime, you know, the last government. We have already covered 120 schools in 60 constituency. But this school fagadancy mission, we are going to cover another 120 school more in all over the state. Now, after launching this school fagadancy, let us improve the school, the state government has achieved tremendous achievement in performance, particularly in government schools.
pass mark has been increased up to the 40%, and the dropout student has become nil, and the positioning in the competitive exams, Manipur state government student achieved first position holder in the arts and commerce, the subject. It is a, unexpected. So that's why we are launching today another School Fagadanji 2.0. It will cover 120 schools more. Another we're launching today is the college Fagadanji. Let us improve the college. Because, government has launched the School Fagadanji from the grassroots, from pre-nursery to the class 12. Then from class 12 to the college level, we also have to care of them also. That's why the state government has selected 20 schools, 20 colleges in different districts, different part of the state, and we are going to invest 2.5 crore each to every college so that it can compete with the private sectors. And another is very interesting, and it is purely on humanity ground. Those orphan boys and girls who are nurturing and who are looking after by the orphanage schools, they left by, as per law, they have to leave the orphanage school after achieving 18 years of personal age. After 18 years, where they will go? That was a very confusing stage. But some of my colleagues inform us, to the cabinet and to the colleague, that these are the problems. So the government has decided to accommodate them after the 18 years. After leaving orphan homes, they will be accommodated. Now at present, under the Mahut department, we have constructed a 50-bedded guest house type where they can be accommodated. Along with the accommodation, they will be provided for a livelihood support like we providing to the sports person. One family, one livelihood, like that. So these are the few schemes we're launching today with the coming of the New Year's 24. Wish you all the best. One more very interesting, I left on library. Today also we're launching one very unique schemes. We have already launched one scheme constructing one museum for every recognized tribe of the Manipur, in Manipur. We have constructed 33 museums. But along with that, today we are launching one library hall of each and every recognized tribe will be constructed from the coming January 1st. Unfortunate, in the beginning I narrated something. It is now under investigation, combing operation is on and will continue. Somewhere, these evil elements trying to disturb the peace in the state, both hill and the valley, civil society organization, government machineries, the old Imam, Paibis or youths, volunteers are trying to get and restore peace in the state of Manipur, both hill and the valley. But unfortunately, today's incident in Kadangband is highly condemnable, and we will not spare, and the combing will be carry on till the culprit is arrested, and the nearest villages also has asked to comb all the area. And I appeal once again, with the coming of the New Year's, and this is running the Christmas, please, let us leave violence, let us come to the negotiating table, and let us start dialogue, and let us try to restore peace and normalcy in the state of Manipur. Thank you.
कैलेंडर तो सुनो ना VIPR की नहीं VIPR की ना हाँ मेरे को Dari itu mau yang mau kalender. ready